Yengbi Purumpu Sarachanda Sharma Yan Hanbamukta Kurumzari Lunana, Sayul Sagi agenda Manipurda, Taram Noksari. Ngasi agenda Manipurda Kanaka Wafum Mase, Adhar card say, Tam Tamnasum, Mase, Tangai Pada Saktaxiama, Ola Kadorabra, Haibagi Wafum Dura Kanabaki Tanzani, Lona Lincoln Bidiba guessing the Igi yet Itang of Hambidibasi, KS Surchand, State Secretariat Member CPI, Manipur State Council, Oza Surchandbu, Taram Noksari. Aduga Surchand Oida Lincoln Bidibase, Rakesh Meihoubam, Executive Director, Human Rights Law Network ni Oza Rakesh Meihoubam Sutaram Noksari. Aduga Hegeta Tangana Paminajari Base, Professor Ranjan Spokesperson, Manipur, BJP Manipur Pradesh ni Oza Ranjan Sutaram Noksari. Oza Rakesh ta Ihan Laksapta Madudi, Kana the Hari Sarkarna, Akogi Adhar card mandatory, Ohinbergi, Wapam Maktudi, Yadri, Aduga, Karada Haite, Karada Madudi, Maroina. Adhar card say Adhar identification for is non-welfare schemes singi matang dari hali like opening of bank accounts, filing of tax returns, verification of new and existing mobile phones ki karigi matang da Adhar card si tangai padana identification keno si hadi hali adu non-welfare haibum chu pantipali adu karim kan da huju jik thengnari se welfare scheme mayam sing paikhalak padasu ngarang nan sing paikhat khiba welfare scheme khara su moren panjarake Adwai so Adhar card se compulsory di oile oja lady be film se kamai yengbe sumaina koigi Bharat ta leiba mi khudimukpu number na mahut chilakwa masi malim gi mafam kharada leipa kharada su masi thabok oina pangthok tare yengaba aduga madu gi kana babudi kana dabana henba mai pak khidabana ayam pona tokba thong amani kudamana harabada se England da su UK da su hariba system si sanadana yengi moina kanaba thorang mayam gi makhada adu moina pamiyo pandam do phangba ngamdan toki likewise akhoi Manipur da su hariba hogi number na mo chin base Aadhaar ai base masi akhoina unique identification authority of India haidina ono ma sema body ma semaga masi akhoi Bharat Sarkar gi executive instruction adari Sarkar gi warep amagi matung ina hektamak pangthokkiba thabak amakhakni adubu ahambada makhoina masi akhoi voluntary oina praja singna masi gi number si lowna bagi kano si oina puthore e wafamse matam sida Bharat ki praja kayana asumba thawok hawpasida Bharat ki prithvi ki tongan tongan jaga da mai pakhitaba khudong cha da puthokhi mayam du khaluraga he masi de akhoi privacy de invasion amala ena masi thimba chumi ama tobo chumi hadna tongan ba forum da masi gi mayokta lawbo khongbu che hore even Supreme Court ta approach tawre masi gan tawre de bani hadna Supreme Court na su 2015 da masi compulsory ohinba yadi ko yes no doubt voluntarily praja singna masi gi Aadhaar enroll tawna number lobu khopa ai fingerprint gi kari met ki kari karagi lobu da kasu kaide adubu masi voluntary basis to godabani compulsorily masi to gurjadi to buya diko kaiba masi lakpa diko haidena Supreme Court na mamang 2015 da ban haiba thingnai adagi asma sim lakpa sigi di Bharat Sarkar na su masi ki kano si sumna khaki sarkar gi warep amana hektamak pangthokpa thabak si masi statue amana ain amana masi konjallaga masi tawbasu me mapangan kangkhatna ba haidena 2016 da Aadhaar targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefit and Services Act 2016 se seme masi aina se sema matung da gidi praja asna benefit piba khudong cha piba khopa mayam se masi gi damakta di Aadhaar sigi khuthang da Aadhaar ti pire gadi koi choithokhi ba tawduna akoina target tawriba beneficiary intended beneficiary da masi khudong cha ba singje piba ngamagani haiba thorang si da masi aina seme Asumai na sumlak pasi degi di mamangi budget keno da kogi ano wafum mothore kedogi bu finance bill du da kari yaur ki bu kogi income tax access semdok na kogi income tax ki return file to bu matam sida pan card yauri hana pan card ki keno si yaurmi pan plus kedogi da Aadhaar se link to godawani Aadhaar se yaur kodawani haiba compulsory oi wafum malae madu dagi di to nanga ekhoi na chingna rebuni
मोइना मसी वॉलंटरीली नि हारम बदगी हौजिदी मसी कंपलसरी ओइसले हाइदना कदोगी मसी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज तरे मी मयामा तोंगा मी अम खदने तोंगा तोंगा बोदी मयामना सुप्रीम कोर्ट अप्रोच तौरे सुप्रीम कोर्ट मदु नुमित तरुक निमु मदु लिसांगसिना खनादना नैनादना येंगे अदुगा हौखिबा जे इराय नुमित तांग मापन हनक जुन की तांग मापन सिदा सुप्रीम कोर्ट ना करी हाइगे हैबु ngसाई कनो ngसाई इनकम टैक्स की ngसाई कनो द इनकम टैक्स एक्ट ता सेमदोरकपा आधार लिंक तोरकपगी वहम से मसी मदी अदुम तगुदबनी हाइबो वहम से आइबा आदि अदु कंपलसरी ओइगेदबनी हाइबो वहम दु अदुगी प्रोविजन दु मदु अपहेल तवे मदु मरुना खोगी सुप्रीम से इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन अनोबा हबसलकनी 139AA मसीगी सेक्शन सी आई मरुना ngसाई रिटर्न फाइल तौदा कनो आधार याउद आधार नंबर लिंक तौरपसे मसी अपहेल तवी मसी तौदबनी हाइबोसी लाई मसीदगी नि ngसाई मयामना nganarambdo चुमे एने अखोई मसी अखोई मरुने से प्रजा सिंगी एप्रेंशन कसुनते मसी मिसयूज तौरागदी हेना अकाइबो लाकनी अखोई प्राइवेसीदा इन्वेजन अमा लाको कवी कोली हाइबो हमजि अदुबु प्लस पॉइंट नुमदा कानाबरोमदा येंगुरगदी मसी तसेंगमक ngसाई वेलफेयर स्कीम मयाम पाखबा मयाम से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हाइरो नत्रगा तोंगान तोंगानबा अखोगी स्कीम वेलफेयर स्कीम मयाम सी मसी सब चाना टारगेटेड बेनिफिशियरी दु योहनगे हारबदि आधार लिंक तबुसी मसी ख्वाइदि हेन फै अदुबु अफवा खुदिमकी फतवा माइकೈ लेबुगुमना मसीगी नाकल अनिमकी प्रो एंड कॉन्स टू अदुमक लेइ हाइना थमजगे उजासान हुजिकसे मरोइना मैंडेटरी ओबि वफम दुमक्ति हुजिकी ओनदि लेत्रि सम समना आधार कार्ड से तंगाई फदबा सक्ताकसे मो ओबि फिल्म दुरि लेत्रि अदुगा डिस्परेट मूव हाइताय सेंट्रल गवर्नमेंट की मरोइना मस्वाई से सुम येंगोर कांदा मसे मतम खरै मतुंगा मतुंगदा लाकदबा नुमिसिंगदा मसे सुनसो सोयदना आधार कार्ड से मैंडेटरी ओइरकदुरी हाइबसेदा करी वफम थमिनि सरचंद मसे अखोई पैनलिस्ट राकेश ने ताकबिले सुम इभोव तौरकपने अब चाउबा डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया गुम्बसिदा मी से प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन दा करोड़ 130 कुंबा सुरेन कोइ हाइ मसी के डिस्ट्रिक्ट मैम स्टेट की यूनियन टेरिटरी मैम से मसी नंबसे आधार से बायोमेट्रिक्स मागी डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन माई कंपोनेंट अनि की पोट्स मसी जो प्रॉब्लम याम लैरे प्रॉब्लम लैबसी हौजे हौजे म डेट ऑफ बर्थ से मसी करेक्शन कई करा मैम अदु डिसएडवांटेज से एडवांटेज द निपान गुमपी सुम आइना सुम कई सुम येंग अदि डिसएडवांटेज मापन गुमपी सुप्रीम कोर्ट सु दु मसा हाइबि दु नै उति एखोइगी सिटीजन सिंसी कोइ सेंट्रलाइज ओइबो डाटाबेस अमदा माइ प्रोफाइलिंग जे थम्बने अदुदा डेमोक्रेसी ददि माइ इंटरप्रिटेशन से प्राइवेसी दबु हाइद्रिबा सर्विलेंस फॉर हाइरिया आईडी एपेक्स को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट लाइस मकल मथिन फि आइलेन रिट मैम लांगani को अदि हुजिक सु पेंडिंग दे लाइबा वेकेशन लाइबागी कानि सुति की कोर्ट की कई लाइबा ओरंगोनी अदुना मसी थम्बा मक्ति दरकार ओया प्रोफाइलिंग से every household, every district, every state things. अदु अखोई डिफिकल्टी दी बिद्रिबी लेबा ख्वाइदगी यामना चावबा सिंगी मनुंगदा ओइरिबा मिसिंग निसु यामना यामबानी सु ओइबा लम्बी तो नमौदब मयाम सु लेइरि अदगी नंबर सिंगसे जु नंगि सिंगि जु आइगी इसा मकदा आइ फैमिली नुतदा मसि हंदगी इंजीनियरिंग परीक्षा जीमेल दु थान मतम देरो पाजे खरे लालम्मे लालम्बसी द प्रॉब्लम सी लास्ट दी ओइदोरबा मसि मरेदी बेंगलोर दा मोइगी यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केनोनी डिपार्टमेंट अमगम बेंगलोर दा हेड ऑफिस लेबसे एदि उचिनासिना फोन नंबर सीदी याव अखोइना फोन नंबर कलम छु याविना फोन द टेलीफोन वाई साना कांदा करेक्शन तो बे मतम सिदा अखोइगी आईडी डिसेंबर अदाइदने अदुना जामिंग छु लोइन तौबा मदाइदि इरांग लैबगी मणिपुर से अदुना बट प्रॉब्लम ओया आई म थोखियाबा सुमाइना मकल मथेन प्रॉब्लम दि थोया दिगे करेक्शन से होजे दम यंगबियो जेम होंदा दम ओइबने होजे खिन लेकाय मन एंगेज तौसि गवर्नमेंट ना इवन फॉरेन कंपनी बो एंगेज तौवेबा
India government private company natana individual group huji maksa all through correction dum tawne ba adu Aadhaar gi ngasai akoi Rakesh Meihoubam 16 da pass over Aadhaar gi ek sida adum panjari demographic amasung biometrics ha individual Aadhaar holders sing sa masi adum masi update taw gadong ne sina amane genuine we bada hojik ki sidi date of birth lephang gi banan gi gari gi masi di pura ekta yam chati ba pot amane amata lan ba ya de even letter lan ba ya de ai di alphabet se ai di se sai sida di difficulty se mayam thengne sigi posida koi hoi ultimately di sum evolve taro kani madu pot ama chatpa matam da adu hojiki phajaba pot ama di khoi gi welfare scheme maroina subsidy gumba grant gumba piba se masi duplicity leakage mayam di laya India se masi developing country gi my chronic problem ni masi gi solution ama su thirak pa gi the Aadhaar gi objective sidam yauri me my Aadhaar gi enrollment number ama lai jarani adagi my Aadhaar number si digit 33 ni dan ko aduna aina pass round je hygiene ni ultimately adum evolve torok pada adi register undong adum court lay parliament lay adi executive adi governance dum lay adum masi advantage na di hen ga ne ba aduna adum chalakani aisa ai thajaba yaning da bagi rum mayam ba phungdok pa mot phungdok no mayam lady register mayam lady adubu tam na masi tangai fadana dum sanna gi phibam gi haidi oirakado phim du dum thajari haibni odaran maroina hojik se Aadhaar se taseng bang makti khan badam se Aadhaar oirak pa kan dadi Aadhaar oirasi no oirak podudi matam khardi changi ba male 1999 swai tagi move torok pani maroina focus te national security da focus torok khiba male postcard ki lowar gi ojan khamgirang mani main objective behind masigi Aadhaar sigi geno sima maroina madu thambip tai madam di ND gi chogo role lai haijari ba swai da duga men mayam na kanna singnari sisu base yam huge quantity ni so huge ni madam di India population am yami fraud ki chang hingalakani fraud tobu yabagi fraudulent mayam tholakani haibagi apprehension mayam sure yoda kamai thambini maru obadi ngasai khoi Rakesh na su panbi gi ba Aadhaar Act 2016 se si pass tor matung da Ministry of Electronics and Information Technology gi bibhag si makha da udayan torga koi 12 digit ki unique identity si tawbani kari gi tawri no hairaga di ayamana tawri si mai form da su am clearly mention tawbani India da resident oiba kangbu do adu ghai gi registration tawbani somebody 10 days dagi hena leira di adum koi gi Aadhaar se apply tawba yare ngasai haibi gre koi gi demographic ka koi gi biometrics ka base tawba pot ne huji phauda koina handaki 2017 gi March fawda all over India sida kun phangi se khwaidagi wa prithvi da khwaidagi chawba biometric ID system se India sino hoji Aadhaar sino oeba hoji fawda 1.133 billions of populations India se si register tawre koi gi Aadhaar da apply tawre 31st March fawda aduga 99% of the 18 age and above asi already 99% si tawre adult group si tawre masi kana badi ngasai khoi Rakesh na budi pangre foreign country da fellow oe haidana ado foreign country they am successfully tawse karte bhaitel haidana France ta tawi France ki di health care scheme ni masi yaudaba mi amata France ta settle to yaroi aduga visa ju piroi masi paira kanda da tawni ado makhoi gi hogdo ki bese 1988 ta hogdoe aduga health care scheme da loin tawni adubu medical gi facilities bigi social security se advanced country na madu implement tawna bo hoda bade oi maru oi target is social security se particularly health laina amana adi loina makta effector kani si tawdana bagi yamna high class citizenship amagini first phase is loidana France da di 2008 ta karte vital 2 haidan tawre sida di whole picturization tawre aduga family gi each and every member se card amata da loina reflect tawre sugumba yamna advance oiba country da success oiba si India da su masi apply torga ding sai panbi gi ba kayam to madu filtration to kare haigani calculation to gi ba court ki mayam da loina check to bungom gani hai ba se bharat ki thaje bane ado Aadhaar se masi
proof of citizenship di natte masi paira di India citizen phange ga hai sidi natte domicile yare hai basi su masi di natte ba sumnagi India da resident oiba mi khradagi ne India masa hoje even ai gi samak France da lei ma Aadhaar chande maram di non resident India wen lei garamina in India da la kanda after 10 days of magi continuously lei rakanda Aadhaar to bui ai adu compulsion di nate adu Bharat da lei riba praja ayamba masi tawbogi tangai phadabadi lei adu 28 January 2009 phawbada masi akhoi Niti Aayog te test tawrambani adu hujikti yam phajana advance oranga sai Rakesh na chu hai gre akhoi Supreme Court ta privacy si maintain tawnabagi some ruling kharadi adumuk leire adu hujik leiriba India ki total population se about 1.3 billions ni sigi manungda 1.1 billion di already Aadhaar card se register tawre 89% of the total population si pange even Manipur se 2 million sen par se koi population se sigi manungda 68% di already Aadhaar se apply tawre Manipur da su ado masigi kanabadi yam leigre expenditure sunga sai haibi dunia koi kanona su asi foreign expert ka loin tawe hai se 2016-17 phawda US dollar da $180 million se Aadhaar se gidam ta expenditure tawe aduga 2009 da gino hujik phawda di 1.4 billions of US dollars se already India government amasi incur taw rabane sigi port mayam si tawra ibisi di kaisuna te social security aduga sai haibiriba welfare scheme singa do phajana kari haigari direct to the beneficiary the yaunanabagi middleman laitanabagi port hoje akoi tawridana akoi PDS ki problem amana lawthokpi even pencil book si kanano dolali sa abana pula lawraga tawga semesi suga yar oeba aidi kanaba do mi masadu da direct yahonnabne sigda yam nungaiba makha khoina example um pi taragadi Andhra Pradesh ka koi ki Hyderabad ka Telangana da Aadhaar siga kainoga link tawi koi ki ration card siga masida kari tawge de yam nungai se 63,932 white cards se forgery oirame adagi amuk 2,29,757 asi fake mayam ama yaurame masi dictate tawre tawrakan de hujik yam nungai re even koi LPG lawda khangde amada khangde India ki subsidy mayam ama parkole tawr mangam kholom singse Aadhaar ka link tawrakan da national interest da sigi port mayam se la na link tawr matung da aran basing du khangpagi mayama soiramba mayama hanati yarena chatnarambani adu Aadhaar link tawrakan da soy mayam tholokpadagi madu muk recheck tawrakan da khandu khanjin tawbagi khudong sabum ju even Manipur ki population census da high se ko Senapati district ta kone exaggerate to with thengari dana masi Aadhaar link tawr matung da it will be reflected actually population hengapra guys check tawrakane bo Ojara kes maruina link to bugi kana basi oje ojara nju panbi gre madudi mamang da lotla ga dileramba Aadhaar link to kanda ro sing khangakpa aran sing khangakpa wafom le khe duga agenda magi main focus ti hujik phawdo mayam expert sing na phaw phil to risi maru national security state magi country magi national security gi matang da focus ni main di adu masi chana giba chana han gibada basi kayam kai bajano aduga mayam just register budi khara khradi ui yam kai hana register pawdi huji yam kai hana ubumukdi udri ojagi mota eje ngasai gi lawyer moina masida kari masi chana khrakati kari kai bajano kai wahum thabi masi niyom sunu sinerdi adum yam afaba du ngaktung pharga phangaga tokani phatabu phangdebi the khudamo hayda hairiba koina Aadhaar ek hariga khnaba masai mama nahi go Aadhaar targeted delivery of financial and other subsidies Benefit and Services Act 2016 se masida su mana haeba kadogi bu masi adum voluntary kanoni aduni dar mayam palagasu mona proviso mo hapi kari hage bu national security idamakta masigi data se disclose amoina di disclose tawroi haiba adubu kari national security darkar lerabadi masi disclose tawgani ID agi eno do information do collect tawba khusama mi adu oda mit ki kari mayam du darkar leragadi madu sinagani haiba ado haiba se kedogi bumoina masi kanana warep logudabno haibada Bharat Sarkar gi especially designed or nang to godabni ko na khandu oba joint secretary dagi ta daba adubu officer amana madu warep lor kan yes masi magi da gano si masi data si phungdo podar ka lei sina bodar ka le matawi hana warep lor kan da national security da mukta madu
एक्सपोज तब यानी है अदगी मु अतोप खितंग खोदा ग्रे एरिया मना हाइरिबा आइन सिदा नेशनल सिक्योरिटी है करीनो है डिफाइन तौदब अदुना मधु हाइरिबा ऑफिसर दुगी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ngasai kari oiduno kamai tagduno habdu mana khalaga hektu oirakpa yaba adu ragadi ngasai gi privacy da invasion tobuse ngasai national security du wajana title leina yes national security si oigedawani haina khalaga taka leibudung tobiradi phare adu nata bida just ama national security gi in the name of national security jara expose ragadi ngasai mamangda apprehension leiba kangbu sina thengnariba dik चिंगनरी बसिंगदो मधु असेंग बोरक्तन हेना अमांगबा लाखपसु याय अदुबु चुमना सिनरी गैदी मसाई हाइरिबा दायित्व लेबा जॉइंट सेक्रेटरी ना मागी वरेबदु चुमना लौरगदी मसाई कानाबुदना हेना फंगनी न खजे अदुबु आई मणिपुरी कंटेक्स्ट खितंग लाक्सगे मणिपुरदा आधार नमनना बसी आधार इनरोल तौनना बसी अखोगी एजेंसी मफमसी मोइना अनोगी यू United Identification Authority of India की मोगी वेबसाइट ता पीबा की मतुंग इना मणिपुरदा 212 सेंटर ले हाइबा 212 सेंटर सी मसी अखोगी मणिपुर सरकार ना मणिपुर की दमुक्तदी मणिपुर सरकार कनोना अखोई होम डिपार्टमेंट से मसी आना नोडल डिपार्टमेंट ओय मोइददी मसी रजिस्ट्रार हाई मसी की आधार की नोडल डिपार्टमेंट से मसी ओय अदुगा मखोइना एंगेज तौरिसी मनीट्रोन की कांबू सिम लेरे सिगी तायन की मनीट्रोन कांबू अदेगी कनोसिमा होय कॉमन सर्विस सेंटर है ना मणिपुर काचिन कोया सिन थुन लेरिबा कनोसे मसी मसु अदुगा अतोपा प्राइवेट एजेंसी खरा अमगा मसी पुन्ना 212 सिदा तगदबनी हाय अदुबु खोय लाइबक थिसी अखो मयाम अदुम थेंना बिरंगनी अखोय कनोदसु हारिबा आधार नंबर की करी की मसी वेबसाइट करीदा फजना मसा खाना हारे मदुदे केदगी आधार सी वॉलंटरी ओइगदबनी नममदादिसु आधार नंबर कांबुदुना एक्सप्लेन तौनी सिनी तौनी अदु मसी पैसा तिंदी हाबनी फ्री नि हाइनेबा अदुबु हौजी लेकाइदा ए अंगनवाड़ी की कनो तौदुरी ये अदुना अंगांग सिंग मिंग चनब खोबा ममिंग मेंजबदो आधार यागुदमने ये हाइना तौना हेक खोमद्रंग मी पोरंग नमेबा लुपा चाम तिंगु यावी चनी तिंगु यावी चाम हे तिंगु यावी इमामा अमत मानदे पैसा तिंगबसि दे सोइद्रे अदु मसी करी है अखोगी मणिपुर मसी इम्प्लीमेंट तौरीबा ngसाई कनोजी होम डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार से मसी मोइनसु मसी कनोसी कंप्लेन लाखोसी फजना यंगसनदबा अदुनसु मसी कनो तौबसे यस नो डाउट ngसाई आधार से नंबर मतुंगदा मिंग करेक्शन तौबा खोटबा अदुगी दमुगी तोंगानबा फी तिंगनी अदुबुदी अनोदसु योगजो पोनी अदुगा नंबर की दमुक्तदी हाइबा प्राइवेट एजेंसी सिंगसिदा सरकार ना पीरिसी मपुंग फाना एडल अमगी आधार इनरोल तौबदा लुपा यांखै पीगनी सरकार ना एजेंसी दुदा अदुगा अंगांग मसा अखोगी फोटो द नमगो तौबा खुसागी करीगी मिटकी लौदबदो अदुगिना लुपा कुमंगा पीगनी एजेंसी ना जय सरकार ना हाइबा कनोदुदा इफेक्टिव होबा कनो नंबर अदु खतनी मोन फंगदबा अदुगा प्रजादगी पैसा लौ हाइबदी लेतीबा अदु अखोय मणिपुरदी मसी अदुम लौबगी कनो मा चनेबी मा अदुम लई मसीसु अखोय मतम चाना थिंगबगी तंगाय फदबा लई आधार कार्ड से तसेंबदी नंबर से मसित संगदो पैसा सिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट लोना पुथोक सब गाक्तने मसिदसु दुम सेन असोबो मयाम दुम संगगा दुम लेबजाने तोंगान लनाय पैसा तिंगबई वाफम दि लेदि लेतबनी अदुबु स्कूल की करीगी मिंग चनबा खोटपा तोंगरपा अदगी आंगनवाड़ी की करीगी तोरपो मयामदा चंगबा तंगाय फदना थुदा यारक्तबगी खुदुंग चाबदु चेनबी बखरना खुदुंग चाबा लौरगा पैसा लौगिबई वादुनी यारगदी पिबिरुनो हायबनी होय तंगाय फदना याम चेनबीबा चोंगबीबदु उबगी खितंग कंपेंसेट तौनंगबा खितंग पिनिंगबगी वाफमदु लेरगदी खंगद्रे अदुगा इन केस याम लौबा खोटपा लेरगदी मदु लौफम थोकते तंगाय फदना थिजनबा मदु येंगहनमसु चंगनी कनागुम खरना याम लौगीना खनबिरगदी कंप्लेन तौबगी तंगाय फदबसु लेरखरे मजरन कई थमिनम मसिदा कैनोनि ngसाई कॉमन सर्विस सेंटर सिंदो मोइनेबा पैसा लौरिसे हजे लुपा चामगी मथक चनी सि लौये आइजु उरे कॉमन सर्विस सेंटर दा लौ हाइबगी इंस्ट्रक्शन लेब्रा लेतब्रा दुदि कंदे सी सुम पन्निंग बई वाने लौबगी से
common service center the lowbugi aduma lere tongan ba lekai changna kotna mi thiraga lowbui film so odara kesna puthupiri lowbudo yaragadi lowbui gano heavy wafum duni mayam punno du thaminare se Surchand dai laksa basi break ki matung do laksa putai Surchand commercial break ami matung da impact news ge agenda Manipur yengbi ba punam mukhe phamda thuna puduna laksa ge impact news mi yeng ta duna lebio break ki matung da yengbi bu punam po mu kan taram nokchani Surchand som da mai kayom da amorom daraga honorable supreme court nadi mandatory oiba jaga tugi wafam dumdi hujik maktadi pandri aduga tangai fadana bank on hang bagi income tax file returns ki karigi matang dugi Aadhaar identification ki dudi ayaba dum piri sarkar git kano singda adubu scheme mayamam de tangai fadana Aadhaar compulsory oibagi film simdi lai aduga school scheme singsi ki amuk makha tarak pathai tai atopa state anihum dadi class 10 12 ki karigi exam sing kai sing board na Aadhaar se compulsory hoile sam na rakanda masoi gi moi form fill up ning mention lakwa form fill up ki karigi lakan Aadhaar gi karigi number menba piba mathau tare tam ti sum chang di changjal sam na raga scheme mayam sing aduga even yamna kanoda la isi hojik Bhopal gas strategy 1994 da thokhibne adugi victim simdu karigumba compensation karigumba darkar phange khalagadi moi so Aadhaar si tangai phadana dum laitaba yadaba Aadhaar compulsory orakwa pan card se ngai ojan thambigi matu income tax already pan card se permanent account number se already adum exist already jabani karigi no masi gi wafam se no Aadhaar link to lai pa kholakpa Aadhaar link to dagri marsu June 30 matung dadi validity magi leroi madu valid oiraro habni hana valid ojaram so laibo wafam di mandatory se oide di haiba mandatory oinaba yaba oinaba mom di sumchang di changjalakpa swai se ai haijaina mandatory oi share as a whole mandatory oiradamni sibok the mandatory oine na lokhopi bama natragana mandatory oiraro haragana mandatory oiroidaba jaga sing to clearly Aadhaar card to madu changdana adum thabak to boyan bama lekhai ta ba haido wafam de lebam thu isne oja Surchand kai wafam thamini sarana takni ki area id apply to da base lakani ni adu government gi wisdom union government gi wisdom ki makha yam poli aduga aikoina Aadhaar si adum akoi Rakesh na jam hai hai yam Ranjan na ai France ki phajaba ma ai example sai to bi aduga even Canada se chi problem lai ha maduga ayam mafam da hektam masi it takes a lot of times I France di khara mara khar bai ning ya ai chum internet da kai da chum yeng jam da madura ai khoi gi su masi once sarkar gi budget am thada da na changjal lu re ko ada madigi di Manipur yauna Aadhaar ki kai biometrics ki kai demography ki nam me card nong pai na ba ji su population human population si gi percentage yam yam me porama adigi ai khoi na masi misconception nam su lai ba male ID only koina ID privacy and the surveillance masuk da sum chatpa like pot asa leiba ama khunai ma leidar di magi se profile ma di lai ga ne profile ma lai ga ne koi smart city sha even magi salesman gi profile lai ya thai na gi koi gi yamna systematic oidaba ko disorder oidaba society kunai lebak tu di lai roya yamna database oiba centralized oiba ko aduga pochi lu su ngai ni lu su misuse to ri te la le aduga poti ai magi ai inherent oiba pot am se dum lai jai dana ai inherent hai di ade tendencies ai ipa ba poto aran ba de sinar adi dan di dum phang ba si su aduna lu mayam lai ni ko akoi regulator ko kana ngom lan sinar su ko aduga masya sigi ram si ai haijening budi mandatory sa adum tamna adum area ayam loina oirakane ha oidragadi masi problem am laya bahar apik pali ba oiragadi laya ba bharot kumba adi mathakta tongan ba demographic kaino su tinada ba madi yamna varied oiba adigi magi geographical condition ga su tongan ba adi mayam am leidan
aidi multinational country ma de amoina darkar oye ning ya security hai sia nation ki security sia aidi akoina understood taw poti adum define taw draga su ma se akoi rajesh aidi Rakesh da ina differ taw jeba wanati define taw draga nation security je akoina adum perceive taw ya masida solak ta ba sia shisu akoina bharot India na moina Manipur moina ko nga oidro praja je government jo masai sida se crime tu ene se uri bok da ngarang nahan mama masa halami ko fingerprint do biometric ju yeng edi compare to di phari mi duga shumba di pochi kana ba yamna leini haba ai na sum khitang edi ngasi se na sum thamning ma se sumaina hairaga handaki raung je I side no se ke okay ozara den maru no yam kon lai yam interesting over part ma tu di yes digitization ne hojik se thaba ama to kan yam thole thaina adu da chatpa da chatpa leitre hojik amarom da banking system nungai hale ticketing nungai hale loi nungai hale digitization gin lakpa ki in case kana gumba mi amana crime commit torme national security de singna bo so mo so phana na bagi yam thuba instantly criminal se kana no masakhang na bagi phibam dugi digitization gi mutuni aduga yes changi ba phibam se nongdi Aadhaar card se mandatory oigrani hai bista kari mot thambini mandatory di soidano oigani oidaba yaroi adu ngasai khoi Rakesh na pan gi bidai na ungtang haining bom khaglei asai gi control toriba authorized toriba officer do department khara da sum tongan tauna badagi leak or ko handak issue achobom leibani personal keno se migi secrecy se leak oiraktana madugi achaw warning ama ngarang nan da pinagri ko masi section bamadi India government su kar haine hogalak panina soidana bakana masimadi koi tohonba chungane na isu khoi su dum fil tawi aduga se mandatory oibase aduga national security ase laibak se laitar di nation amagi magi prime responsibility ne adana se security nga koi se masi toge harboidi Aadhaar se am change Aadhaar laiba amasung masi effectively implement tawba se changi maramaduna in the long run masi soidana mandatory loirakane pot khuding makki okay oza Rakesh ta laksaning se maroina nasai kan hojik pari mayam atei thop sing na fil to bustum yauri madudi privacy da invasion namagi matang andum lai aduga in the name of security gi reason haitare ado privacy da invasion lakpasi thoktanaba karim kan yengning ena security khudong chawa in the name of security hairaga khudong chawa loroga mi amagi privacy se tangai phadrana khangbadudi no problem aduga hektamang yengninge haidana security khudong chawa loroga invasion thoktanana ba tangai phadaba madugi law ma su natraga amendment sing direct po mathok tani haibista oja kai opum thamini mani laksage hauji phawbugi di masai gi supreme court na 2015 gi du su aruiba final kan verdict nate madu marak ki ba kan ni makha ta su madu khana gini aru ware umsu lakani adu supreme court na aru ware laktana masi mandatari oigedabani oiroidabani harabasu bharat sarkar na musai pamabudi mo will do lerebadi madu supreme court na bharat sarkar gi apam gi mayok ta lerebasu madu chana dharna ba bharat ki parliament na aina ma semaga Supreme Court high from the su adumak negate to boy se kudamona harabada anawai Rajiv Gandhi ki sarkar lagi matamda Muslim personal law gi matungina makhoi gi di ngasai gi nupi ma kano to rakanda khaina rakanda koi maintenance pi bisi chenadi makhoi gi di idat peret nung khara matam khara dang pirega loya akhoi gi aduga Hindu Muslim ataba atei Hindu gi de utadi nupi den hek mayum pandri bhawa adum maintenance hai bisi dharma su haiba aina su haiba phomane ba madu Muslim gi adumaina lakpo case Supreme Court yorgo tamda Supreme Court ge jane adu oda khangde noi India da leba India gi secular law laiba criminal procedure quota ganu maintenance bi gi de yaw lere adune pi tabni ana haire ba mari madu 1986 tani mari di madumana tang haire posidagi di Muslim gi mogi fundamentalist mayam ji irang yang putih Rajiv Gandhi na lepak mang motare hadina ke masagi Supreme Court na haiba phomdo madu negate na ba aina ma seme ba likewise ngasi akhoi gi lariba kano sisu Aadhaar gi matang sisu kari mo Supreme Court na interim order ma lariba si final order ta ko tamda maduna lariba Bharat sarkar sigi madu gi apam bagi mayok te lariba su sarkar na madu semdok ba dumuk yai id atoba aina ma semaga ado ngasai direct question lakserabada
yes no doubt masagi nodal officer oriba daite leba masagi masigi data si phulo yengadamni phulo damni lebi wari do mido maduna karimba aran lana mathau lana tawduna mingunda kai piribadi hogi phawbagi demokta hairiba ain sida hoji leriba ain sida specific oina masi monda aran matoro dandi pigi me baham yaudi aduna masi su atopa nataga hoji leriba ain sida amendment tawduna akoi darkar labor provision jing hapsandana lana magi warep lawrabadi mai decision do lana lawrabadi ma su dandi phangadabni baham se masi hapsan wagi tangai padaba lei hanai thamjage okay Surchand loiramdai gi keno se hangjening buse maruna hujik se sum phongdong narak pase maruina mapan gi su adagi hujik leriba khoi gi respected panelist me am thambiri se mandatory oi rakoi film dudi hujik makiti oidri du tam tam smoi rakhi bi film dune manipur gi context sing bukanda ojang sai 68% gum bahai bra khoi gi manipur gi se hoi 60 just 1 minute Aadhaar card khoi gi enroll to khiba manipur gi se 68 oy rong da bo male ko Maroina Surchand lai se 68% se hujik boda enroll to gre lehuri se 50% gi above chat gre aduga namga do bodi dum wati wale manipur gi context ta karim kanda mandatory oirak paise oirak na bai khongthang mayam di sengse lei tam tam na smu oirak khib suyai nambai khudong cha da ba Aadhaar card nambai khudong cha da se manipur da hilly area remote oiba mayam su lei di lei nambai khudong cha da ba khara jum le rangmani bakoi sing su tangai phadana khudong cha ba sing kari sing phana mayok na su Aadhaar card se tangai phadana enroll to hoba aduga ngasai agency ojan tapi budu 212 sing do taseng na functional oibanate mingi wani haibani ado ming se functional lona mo ohen bagi wafam sing ohen ning bai wafam sing thambing mo kai wafam thambing oja sa masi kudam moina akoi gm hall da mamang se gi loram dai sai sida sum ai ju angang khara gi correction gum nauna number gum chatle hai it is terrible means pung am chang ya masi ai direct experience ta mani masi authority concern adigi masi service center ga sa matai si da December January sai de sungai bulai kutre ai gi direct experience ta adi ai koi tha April sai si da demo even ai koi gi lekai ai pasoi gendra gi adi MIT gi mayok na mo moirang na ulek lai adi hujik si ayam bada panam nami adi ai koi pasoi assembly segment da tarin pan nami masi akoi Rakesh na mi authorized service center sia masi oibro oidabro ju khangde ai di masai da ai di latest information ai ngon leite ba ai koi na sum nami ga ta ga sia soina lay adu masi correction gi ore yam kui ba adi kiu da hujik su je mon da dum nami ne ong de yeng bi go adi pung amani changane yam dra ba adi di pura koi gi staff mayam siga adi lai ba mayam si praja sing gi ju song ne even ai gi bo song ne ya ngai ba khot pa ai de ani mak se loina nakan ani mak se nabi ga do su number lai ba so adu ayam ba di call center se ma se phajana ma thau to hon ba chang ne chang ga phajana nam thok ba se 68% adi amung na bibi ba ai di hujik phau gi re khot ma tung ne adu 99% 100% nam thok loi what is that Rakesh baru Rakesh ke experience kare ke the Rakesh thambiri se 212 ki sai gi center magi function keno do legadam ni haibagi adu gi siadri le re aduga the whole keno sing dollar function oibadi udri haibi obum su thambiri maroina adu lady film say da lady bo hojik percentage yengolo kanda nambagi thabak Aadhaar enrollment to boi thabak se khara gena khumang chokthun bagi mathau tar koi film lakuni no jai experience thengna badune aduga phagal bagi area dune oja khara thabite aina thamjire moda hojik mokoi si de le base masimak fully functional uhim bataka lei at the same time koi Manipur gi Aadhaar gi authority one le ba home department su hojik le ba film masing te khare hengal maram ni ke jogi bu angang ming chabgi oro amo to bugi oro aduga sai se hojik bawda kana to nari si koi gi anoba national food security gi makhada mamang ne pi ka to ga hojik Aadhaar link to ba card sam sem ba thorang tawri adu na maram oidena di tongan tongan maram mayam oraga Aadhaar number enroll to bagi demand si am leire Manipur da aduna maram odena masi han lari ba masi dagi hen hengat andana masi namagi tangai phadab lei
at the same time kedogeda masi hariba center duna madu internet khutang da Bangalore da mo herap link tonaga madu successfully madu enroll tawna bukna duribuni aduna masi su akoi koi shaida akoi se mobile phone gi mating na akoi madu da sandopa internet na tawbuna tawa dedicated line pi dena akoi masi khare henna khumang chakchunna masi number gi thabak se masi tawhunba pami adu natragadi saigi Aadhaar की सेंटर रजिस्टर सेंटर सिंगा लाइबा प्रजा सिंगा मरक उखनब से तोयना दुम थोपा मसीगी खुदोंग चावना मसाइगी आधार की सेंटर सिंगा लईबा स्टाफ सिंगी मरक मपुजिन सेंगदबा स्टाफ सिंगना प्रजा दगी लानना पैसा लौबगी थबक से मखा अथुम सथा हनबगी कनोसी ओय अदुगा लोरेन लोरेना हौजी हौजी आधार नंबर दा पैसा लोरिबा सिंग असे मसी कंप्लेन सु दुम लेरेमोनी ने खाली अदु एक्शन लौबदी तादी मसी एक्शन लौदुना मधु याम ट्रांसपेरेंट मोंगदा मसी नमहनबगी तंगाय फदबसे लेहेना थमले आधार हुजु हुजुकी ओइनदि मैंडेटरी ओइबदि नत्रि अदुबो मैंडेटरी ओइरकपो यावी फिबम से अदुम लेरकपगी फिबम सुलेदि अदुगो हुजु हुजिक एनी स्कीम अमा लाकपा कांदा जसाइ आधार से लिंक तौबा आधार लेरब्रा आधार यावरकप्रा हंगगी फिबम लाकपदिना तंगाय फदना आधार एनरोलमेंट से खुमांग चौक्सिन हनबगी बिगी हेना इफेक्टिव होहनबगी फिबम दु लाकपा अथौतै हैबि वफमनि ओजा लुसलकपसे गवर्नमेंट की स्पोक्सपर्सन नते अदुबु स्टेट बीजेपी की सरकार ने हुजी फुंगोरिबा हुजी 212 दी फंक्शन मागी तौबा आधार सेंटर नंबम लेबै फिबम अमा थंबि अदो मदुमक फुल्ली फंक्शनल ओइबे फिबम दि ओइदे खरायना खुमांग चौक्सिन हनबा अदुगा yes scheme kari gi matang da su kan huji आधार kan palnina beneficiary sing sigi kudong cha da ba sing se hena kudong cha na ba फिबम गरा सजेशन तौबिबा यावरसनि सोय तौजगे अदु को अदुगा साइ हाइबि दुनि कमन सर्विस सेंटर खरदि नोमदा तरा दे हेन नमोय गाय मोइन लेपे को पैसा सु लौरे देन नमग्रब लोइरो सिंग द खोइ सोशल मीडिया द खोइ उजरी नि सा खोइ केनोना पाइबि रे इबु कार्ड से पोस्ट ऑफिस ने डिलीवर तौद तुरियन थादर मुबा याम तौरी मसी सु खोइ कितंग नुंगाइ बो वाले अदो हुजिकति GST पास तौख्रबीना मसी एनी ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरी होगेरा NGO होगेरा मसीगी फंडिंग तौर मतमदा GST का लिंक तौनबिदमता ऑर्गेनाइजेशन खुदिमक्सु आधार से ऑर्गेनाइजेशनल आधार हांगदबो यारक्तबगी तंजा अमा लाअबने पुनमक्सी हजिकी लेरिबा BJP ना लीड तौब सरकार की CM ना होम सु पाइबनिना अखोय मसी याम थुना पार्टी की साइड तगी सगी राकेश ना ताकपिरिबा अखोय कनोना ताकपिरिबसे थुना इफेक्टिवली तौना बाय खोय अदु हाइजगे थैंक यू ओजा सुशांत अदुगो ओजा राकेश मेहबूबम अदुगो ओजा रंजन से इम्पैक्ट न्यूज इथे अदु लाक्पिबा एजेंडा मणिपुर से मपुंग फानबगे दमता इलोरक पता इकाई खुमनसरी बकेस ओ मकु अमु कन थागचनि ngasi ki damakta de impact न्यूज एजेंडा मणिपुर मतंग से लोशनजन बतंजा रोले अदु बुलमदम से थोलिबो थौदो अथो क्या गे मरिक सुम रिपोर्ट की दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग ता अदुन लेबियो